بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يا أكرم المسؤول. أما لغتي أخونا إسلامي ربتي سلام غوالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله سبحانه وتعالى إسراء سورة فانساس تمنا آياتك وحي كربا أنغواني وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إيمان رسكلانge ألوتكن كاليge فانو vidalу ashe emme ribeti heo bastakun wahaka dakka uluma inna shaytana yanzaghu bainahum amakashwarun shaytana eurenge meduga dekolu verikan ufaddate inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina amakashwarun shaytana ai insana ya faaluwegen hori adawatterikam gawiye adi hajj suratuga sawwisana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala angwani wahudu ila at-tayyib min al-qawl wahudu ila siratil hamid. Dunya matiga rangalu basbunuma eurenna hidayat dekkewune adi hamdulibigemba magu dekkewiye. Isra suratuga 37 ayata algon men balala irwes Allah subhanahu wa ta'ala hi ge basfuluga mana gawani tibaya nenge ilmuge macca tibat tabanu washe inna sam'a am kashwarun yuma wal basar fenuma wal fuad hita kullu ulaika mi huriha kamaki kana anhu mas'ula suwalu wegen wa kankame ade algonu mi dannawali bayen ayetta mi ayetta kun algon menna engigen midani wahaka dakkairu ribeti bahum wahaka dekkuma ribeti bahum wahaka nudekkumaki miya ettakuga aliga engigen da gotuga fituna verikan ufede kame dekolu verikan ufede kame ehen kamu algon menna hidayat dekkomuga e beenu me besme algon men ribeti bahum wahaka dekkum kirit qur'anuga mi muriti ayattaka balafa algon menna engigen nuwa kamegge wahaka algon men tabanuwanikan angwa fotumun algon menna engeni tedu bahun algon men wahaka dekkan jehumuge muhimukan adi algon menge fenuma iuma algon menge hita algon men rakkateri umasha mi huriha tane adi mi huriha kame ki qiyamet do Allah ge hadratuga sual wevene kankan kam bayan kurabumun algon men na engigen dani algon men mi huriha kamaka rakkateri we wahaka dakkam wani algon menge miyeduge mawdu binawege mani wahaka dekkumuge adab takuge macca algon balalani algon menge mujtamauga wahaka dekkumuge kihinetto algon men wahaka dakkani riveti bahunto algon men wahaka dakkairu dakka wahakege sawbun de ekveringe demeduga massalata dima veto algon men kolla tweetege sawbun e tweet ki fitune ka vegen deto algon men Facebook kolla comment ge sawbun de ekveringe demeduga adawaterigon ufidigen deto adi jama'ata balafikam ga wanama jama'atuga meduga miheku de interview ku buna bahakun mujtama'uge terega halabolikon ufidigen deto mikankan algon mengi terega medu eriwe ehenno to ehem bima algon men islam deenuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna wahaka dekkumuga das koddin adab takaki kobato balalam mijeni miyeduga mawduga algon meganu gotega khasako dihakamakan ali alwalanan adi e dihakantatto terein bayek kankan tafsil kollana ade emme pratama adabegge gotuga algon men mi fahak kollam beenum wani heyo bas bunuma heyo bas nubunewe halatuga hanu huruma Nabiya sallallahu alaihi wasallam ka hadis pule Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat kuraba fawani Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ade mi hadis kami bunani Allah adi akhirat duahan iman ba miha fahe heu bas punashe aw liyasmut ehen nuni ena hanu hunnashe adi Allah akhirat duaha iman ba miha enage awatteriya en heukan hitashe adi Allah akhirat duahan iman ba miha enage mehmanaya kame hitashe. mi hadis ka bara kurko nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi bayan kurabani tiba buna bahaki heu bahakan hadashe ehen nunnama tiba hunnashe hanu echen nubunashe ei nege kamaka behegotu mihek suwal kopan ehen kama banama nege bunan jeheni nunnama miheku dekki wahake ka gulige mihek suwal kopan ege mana kurang hadagen algon menna olun aragen gostane e boni mihage mana nun ehem manen algon bune vidane ehen kama bana mi ituru wahakatake heu bahenno mi bunewuni ki ehem bima algon men rakka teriwan jehe furatama adabaki heu bas bunumuge adab den hinga balalama heu bahaki kobatu heu bahaki edubahum wahaka dekkun sabitu hife wahakatakum wahaka dekkun sabitu wa wahakata ena nagulu kurun ada kirit qur'anuga hujurat suratuga 12 wana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran minadh-dhann e imam vejmi istakunne tiyaba mi hun durwe gannashe kongamakatto gina hi kurun takun durwe gannashe inna ba'dadh-dhanni ismun hamma yaginum ves bain hiyaki faafeke min angala deni khiyalatakuge macca wahakenu dekkenekan adi timage amilla fikuruge macca baek kahala wahakata dekkumaki miha faafaveri vedane kamekkan ewa mi rakka teriwanje he kame amilla khiyala baek kahala wahakata ei samasaya kama bias adi maja kollumo gotun kama bias dakka kam gawanama e kamuge sobun alugon men faafe kan aragene we tan atu vedane ehen kamun algon men e adabar rakatiri wanjeheni minu kutaga ituru hadise genestena nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani bi'sa matiyatur rajuli za'amu mane ki toto wahakiya burave wahaka dakka mihegenu ba kamai toto wahake burave miweni miheku mihem bunye ehem wima mihenne wani eweni miheku mihem bunye ehem wima kattab begendani mihenne baek kahala masaratakuga wahaka dakka ei engumennuwa wahakata nama vers toto wahakata e toto wahakataku macca miha buravijjikamaga wanama ene heri halake geterega shakke besne ehmima bae befulonnaki toto wahakataku macca burawa befulonna wati mi khassa irshad nabiyya sallallahu alaihi wasallam yani algon menna debafa mi irshad takaki baki zamanaka baki wagutaka pete irshad takeno mi huriha zamanaka huriha wagutaka qiyamata hamiyad dan algon men tabawa hanje irshad take qatada radhiyallahu anhu vidalu fawe tiba nugunashe timanne fenije ei tiba ya rangalan no fennakam gawanama bayfar fenna manzaruga hagigatuga rangalan e manzaru ge dekolo bala finama algon men e manzaru safwani efaratum bala finama full manzare furi hama adi tasviren no fennidan ehen nunto ehmi man rangala fenigen nuni wa ehma timanne fenije kiya tiba nubunashi tiba rangalan no fennakam gawana adi timanna adu happy me timannen adu vijje nubunashi tiba rangala adu nive kam gawana misale ka wahake dakkamon diero alugana me eduguni bay mi heku buni bay ege fahatu bay nuata kuri bay alugana ka adi nive ekamako alugonu adu vijje kiya fa wahaka nagulu koppi kam gawana ege fitne nu hedene to ufedene detto ei alugonu wahaka dekkuni nagulu kuri rangala nu kam pedan misale ka news veriyak mi aduwahani algonuge midarusun wahaka dakkamun dairu emme tankole algonu buni mafhumuga etankolo nugene wijjekumuga wanama eti gohen hedifennu to
එහෙම වීම මේ අලගොන් මෙන්ගේ තෙරේග අලගොන් මෙන් නූස්වරි වාහකට දක්කා මිහුන් අදි අලගොන් මෙන් ඇමෙල්ල නෆ්සතකට අලගොන් මෙන් එම්මෙන් සමාලුවන් ජෙහෙ කමෙ අලගොන් මෙන් අඩු ඉබි අදි අලගොන් මෙන් ඒ මන්සරේ බලාෆා ඒ කමෙන් නගලු කුරා කම ගවානවා හැම එගත ගතාද රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි අදි තිබාන මුනාෂේ තිමන්නේයන් එංගේ එකමක තිබායන් හගීගතුක නේ එක නගල ඔළුන්න ෆිලා වේදානේ කමෙක්ගේ වාහක මිස්කිතුක වාහක කම්ක වානම නිකන් අලගොන් මෙන්ගේ මේ ජමාඅතුක විතුරියා ගුලේ ගතුන් තරාවිහ නමාදා බෙහෙ ගතුන් ඛියාමුල් ලයිලා බෙහෙ ගතුන් සුවාලෙක් කොල්ලා හෙද තිබායන් අස්ලු ඒ ඉල්මු රංගල ලිබිෆ නැති එකම අහන්න යගිනේ මිහෙන් නේද වාහකේ දක්කාකන් අයියේ දී මේ එකි මිහුන් කාරී මුනි මුනානි එකි ගොතෂේ බය පාර බය බේපුළු මිහෙන් වාහක දක්කා තියඩෝ ඉවේ එකම මී එම්මෙ රංගල ගොයිතෝ එම්මෙ රංගල ගොතෙන් නු අලගොන්නන් ඉල්මෙ ලිබිෆ නෙක්කමක වානම අලගොන්න එහෙම් පුනගෙන නුවා ආදේ එහෙම් වීම ෆුරතම නුකුතා අලගොන්න හිවනි සාෆු වෙජ්ජෙන් වාහක දෙක්කුමක හේව බහුම් වාහක දෙක්කුම් එහෙන් නෝනි හනු හුරුමේ එම්මෙ මුහිමි ආදේ දෙවන අදබෙග්ගේ ගොතුක අලගොන්න ෆාහක් කොල්ලම් බේනුම් වනි මීස් තකුන්ගේ සිකුණිය විස්නේ ගොත මීස් තකුන්න ෆහුම් වා ගොත එච්ච බුනේ දිනු නෝන්නම කමෙක් කියාද දිනු අලගොන්නගේ මි දරුසකි විසකාර දරුසේ අලගොන්න තිබේ ෆුලුන්න නුවිස්නේ ගොත මි දරුස් දීපකම්ක වජ්ජියා නෝන්නම තිබේ ෆුලුන්න නුවිස්නේ ෆද ඉබාරතකක මි දරුස් දීපකම්ක වජ්ජියා එම්මෙන්න එංගිගෙන් දානෙතෝ ෆහුම් වෙගෙන් දානෙතෝ නුවානේ දෙතෝ බය බේ ෆුලුන්න එකමකි ගෝහක වෙගෙන් ගොස්තානේ මුස්ලිමු රිවායත අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්උද් විදාලවනේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවිකම මා අන්ත බිමුහද්දිසින් කෞමන් හදීතන් තිබා කෞමෙක්ගේ බයක වාහක දක්කා කමුග වානම ඒ වාහක ලා තබ්ලුගුහු උකූලුහුම් එමීහුන්ගේ සිකුලිය ඒ වාහක නුවිස්නේ කමුග වානම නූන් නමෙ එමි ඒ බයකන් ඒ වාහක ෆහුම් නුවා කමුග වානම ඉල්ලා කාන ලිබඅදිහිම් ෆිතනා ඒගේ තැනෙයින් බයක එකන් ෆෙත්මි ෆිතුනේ කබගෙන් හිඟා දානේ එහෙන් නූන්නම එකන් එමීහුන්ගේ තැනෙයින් බයක ෆිතුනේ ක හිඟාගෙත් බගෙන් හිඟා දානේ ආදේ මීගේ කුඩ කුඩ මිසාලෙන් නබවි ඉර්ෂාදුන් අල්ගොන ගෙනස් දෙනවා මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හයාත් පොළ එද්දුවහ කන්නනි අවරාබියේ ඇස් දන්නවනි ඒ අල්ලාහුගේ රසූලයි තිමන්නය දොන්නුන් කුජේ කලුකුලේක දා කුජේ ලිබිච්චේ තිමන්නගේ අංහෙනු කලුකුලේක දා කුජේ බිහැපිය තිමන්නේ කුජය දෙකොළ හදාපිය মানে কি තිමන්නගේ කුජේ නෝනේ පුරේ ෆීමේ එහිඳ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ මීහා කී කොංකහල මීහක නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එංග වඩා ගන්නවා එනේ කී ජමලු ගංගුල මීහ එහිඳ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි තිබායේ වෙහෙජේ ජමලු එමීහා දන්නවනි යාදේ තිමන්නේ වේ ජමලු තකේ එහිඳ හදීස් කරවනි ඒගේ කුලතක කී කොබහියේ ඒ නදන්නවා රැක්කුලේ දැන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබාපි ඒගේ දොන් කුලේ ක නුදා කහල ජමලු හුරෙහියේ ඒ නදන්නවා ආදේ එව හුට්ටේ එහෙනම් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරමනේ කිහිනෙන් හියේ ඒ දොන් නූන් ජමල් වහි එහෙන් දන්නවනේ ඒ අල්ලාහුගේ රසූලයි ඒගේ අස්තු කුරීගේ වාර්තවගෙන් ආස්ථානේ නූන් හියේ එහෙම ඒගේ කාබ ෆෑන්ගේ ෆරාතුන් ජීලතකුම් වාර්තවගෙන් ජමලක වේදාන් නූන් හියේ එහෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරමනේ ති කුජ්ජාය කීවස් හැම එගොතන් ආ කුජ්ජක වේදානේ නූන් හියේ වාර්තවමුන් ආයිර මම ෆෑන්ගේ ෆරාතුන් ජීලක පොහ ජීල වාර්තවමුන් අන්නේ එගොත වේදානේ නූන් හියේ එයි වේදානිකම එක්කන් අල්ගොන මෙන්න මිහාර ගබූල් කුරවේ එහෙම් වීම මි විස්නාදිනී කිහිනේ ඒනේ කී ජමලුගෙන් ගුලේ මීහෙ එහෙම් වීම ඒනේ විස්නේ ගොත මි වාහක කළු ගෙනස්තිනි එහෙන් නූන්කම පාන මේන ගබූල් කුරානේතෝ නුකුරානේ දෙත්තෝ එහෙම ඒනේ ෆහම් විස්නිගේ ආ තෙරකේ එහෙම් වේදානේ අදි අංහෙනුගේ කුටක නුවානේ මික මි තිමන්නගේ කුජ්ජකේ ආදේ හැම එගොත වාහක දක්කා ඉරු අලගණ බේෆලක මුඛාතබ කරණි වකි ගොතක වාහකේ ඊගේ තරෙන් බේෆලක රොලියාසස් වාහකේ දක්කපානේ දත්තෝ අද අලගණ මේ වාහක දක්කමන් දාරොත් බේෆලත් දක්කා වාහකේ තිමන්නේ කන්නේගේ රොලිවේසස්තාන් නෝන්න මාලගණ අදිමාල ඉතුරු බහෙපස් පුණපාන මේ වාහක දෙකෝ වේනමකේ හැම අලගණ මෙන් එක කොන එකක විස්නාදිනෝ මිහෙම් මොනා حالتක නෝන්නම මීහක මීහක වාහක දෙක්කමුග මුආමලා කරුමුග එම්මෙ එදවේ ගොතක නූන් අදබුවරි නූන් ගොතක වාහක දක්කාෆි නමවස් අනේක වාහක දක්කන් ජෙහෙනි අදබුවරිකෝ රීතිකෝ
mige misale nabawi irshadun algon kiyada deno mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam haya pulwa anas ke faanu idalwani timam men bekalu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga arihuga hingawa fa wada genne wime ehindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga pahepulunga mihako ei awrabin gitere mihako eilu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kandufulu gote ridayen aluwafa bara baran e ridaya lukkijhafa damagen fiye el mi damagen le barukam nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga kandufulu matin e kamuge asar fennan hutte bay pahre heme no to wa fate bis mi gage jasa barat damala fiya hure detto asar fenna ewa miha barat damagati adi den kihine mi wahaka dakkani den emiheku mi bunani e allah ga rasula allah tibaye debbi mudalun timanne bi bak ba ba devshe nikamalla wahakata kurigoy algon menge mi zamanaga miheka nonnama algon menge bebe ki musanjikkam ga wanama algon menge tere miheka e allah tibaye debbi mudalun timanne bi bak ba eim bay deshe pune bi yakki ke bunani e mihiro moyaye ibeken heyeti goleni kaleves masakke kurane laari hod maves masakke ko genne goleni ehnon to ekam nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad debi kinato ehindu eburi wada gannawani hini waruna kurabba fa ashabu bekalunna hadis kurabani e niyat epashi nikam ballawa bay riwayat ko wahakata ngaisa eburi bayin ashabu bekalun ekama hipla nuwiye emiha amalu kuri gotu ekam ko nabiyya sallallahu alaihi wasallam eburi wada gen ini waruna kurabba ashabu bekalunna dannawani e ne mihuni te desh laboti akhun devana adebegge gotuga algon men mi faha kolli e bayaka bisne merumun e bayaka wahaka dakkan ehen nun kam gawanama ekam pitune ekam begen kostanekam timmana adebegge hilana wahaka dakkum adabte taku tereng ma nabawi irshadun algon men na fenna timmana adabaki muhimmu kamegge wahaka dakka kam gawanama nunnama e wahakegge himene muhimmu bay algon men fahaka kollam beenum wa kam gawanama e wahake takrar kurebu nabawi irshad ga sebhori tim faharu baik kahala kankamga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekame takuraru kurabafa mige misalaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam anas radhiyallahu anhu vidalwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge wahaka dekkun sifakura bomon ekale fanu vidalwani annahu kana idha takallama bi kalimatin aadaha thalathan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wahaka fulu dekkumga kalime beenun ko fikam gawana me kalime tim fahara takrar kurabe mi muhimu kalime gawa hatta tufhama anhu e kalime miistakunna visnad bijjuma dande mane ke miistakunna e kalima nonnama e buni bahe visnadinu mattaka wa idha ata ala qaumin adi gaumege bege mihunge gata nabiyya sallallahu alaihi wasallam atwe janama fa sallama fahe salam kurabe alaihim emihunna sallama alaihim thalathan emihunna tim fahar salango alabe tim fahar salango alabe mane ki ekamuge muhimmukan angadeni adi minum wes bayin ituru misalata nabawi irshadun algon menna fennan e bahuri ashabu bekalum e faharega nabiyya sallallahu alaihi wasallam arihuga daturu fulakan nukume wadagati mi hadisa genawni abdullah ibn amr kale fanu vidalwani timam me kalun nukume wadagati me daturaka ehindu asru namaduge bagutu dehen gabeche daturu matiga daturu kuraba danko asruge bagutu wan gabeche ehindu timam men budu kurabam fittewime namadu kurabumantaka namadu tayyaro wadaganani den timam men bekalunge faga fem fitime ehindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam haru adun gwalebiye fanada bi a'la sawtihi ekale fana haru adun gwalebiye wailul lil awqabi minan nar defaharu nuwata tim faharu gwalebiye mi muhimukan ngaden mattaka wailul lil awqab wailun mane ki halaku hutte narakage adabun funnabtakan halaku hutte mi muradaki ko bato funnaban halaku hutte narakage adabun muradaki fem fuhumuga funnabuga fenno mi funnabuga fem fuhumatiya ba mi hun rakka teri washe ehen nunkamuga wanama ei narakage adaba hushehli danikawke ehem bima ekamuga muhimmur kamattaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi gawale bi wailul lil awqabi minan nar bay paharu kokkomen budu kurair iskuru dasha famihe dubala enagage den no balare funnabuga dhawlugo fen jehunu to hois ehen no to
adi ane befar atgoes fenjesa mihen dubala ne fengar dubali ma ulamatta hame befar fen wasilu no hore fa iskul dosha lafa nagala ayres punna baki war rakka tirwanje hetane ebaga fen nulevi hore ehenkama banama ekkala namadan haduru ayru namadu sahanu wedan wudu sahawege namad sahawani ehno to ehmi mami rakka tirwanje hekame adi khassa ko punna bar rakka tirwam yoti nabawi irshad ga asa ehen nunna mai narka ga adaba ushe helidane kame labuti afun algon men hatarwana adabaka balalani mihaka wahaka dakka kamga wanama waki khassa ko algon misale ka bebe wahaka dakkani wahaka dakka kamga wanama alugonuge muunu bebeya kurimatika amburalama pahuga e wahaka dekkun adi alugonu shaugu veriwa gotaka e wahaka dekkun suwalen hushalagen shaugu veri kore vidane kuda kuda wahake kiyalagen shaugu veri kore vidane hadisa ge wahaka geneske shaugu veri kore vidane ehno to ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam mimerumun amal kuraba pawani ekalege faano emburi wadagen ashabu bekalunna bayfar suwal hushalu ba pawani eke tereng en hadisa alugonu zikr kollano eddu hako ashabu bekalunna ko ishin hadis korobani mal muflis ataduruna mal muflis tiya bekalunna engi wadagen nawa toye bangurutu e fawami hakika koka ehindu ashabu bekalun denne al muflisaki bangurutu e fawami haki timam menge terega malla dirham lahu wala mata' enatge besechenne adi dirhamen nemmi hay algon membunani fasa fochenne nemmi haki bangurutu e fawami haki nuna benka dara fawami haki bangurutu e fawami haki ehno to biyafarita bangurutu e fa benka dara hoje ede bangurutu e fawami haki duniya mati ehindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashab be kaluna bisna dannani bangurutu e fawami haki qiyamet do ena annane namada rodeya zakata ke ekama ko ena hunnani miweni mihaka badbas bunefe evani mihaka gazuf koppe adi miweni mihege mudakafe adi evani mihege liyan aragempe ehindu qiyamet do ehuriha emmenna ehuriha emmenge hagguta enege heyukankamun nagadevi enege heyukankan hoswegen dami hay adi epo ehem mihunge huri nubakankan ena boduwalanjehi ena narakiyan ellaleve mihaye hagigatu ga bangurutu e pawami haki ehem bima mi rakati riwanje kame mi hadisa mi zikr kolli khas gotega shauku verikan hodu mattaka miheka mukhatab ko adi bayka wahaka dakairu emihunge muna balala emburigen munu fenna padan algon misale ka furagahan ine mi wahaka dakkani tibe fulum bala hiwane to una mi konkahale moyen heje puriyan ide mi tibam menna munu dakkalage wahaka dakkana mennuge tibanna men aduha wesibani madani geshe ehno to ehmi mami wara muhimmukame wara gina pahar nabiyya sallallahu alaihi wasallam emburi wadagen emiha ka muqatab ko shaugu veriwa padagotaka wahaka pulu dakkawa adi visne gota wahaka dakkawa ehmi minu kuta safu jedetto miyai hatarwana adaba faswana adaba dama faswana adabaki amilla nafsa ta'rif nukurun adi ehem mihaka bes ta'rif nukurun haggunun ta'rif edek haggu ta'rif kuran hijje hadatu ko kore vidane wara gina pahara algon mengi terei mihunna algon menge hunna uni sifaye ta'rif kuru bay pahar mihegge neffember ena ta'rif kolla ene ki mi kahala miheke eveni kahala miheke meeni khidmat ek kori miheke mege kuriyan goy hataru dawrugo wes algon menna khidmat kori miheke gutu goy pahak korweni bay pahar nugule kankam wes miheka guluwa e bawahaka dakka ta'rif kolla adi anebba pahar algonu amille ta'rif kurar algondange ge tikam algonu meeni kamen eveni kamen kofe bala kale menna coaching hege enage molukom me dakkarani ewa mi diinuga hudda kametto mi adaburi gotenno wahaka dekkumuga heyo basto me punaweni nu paharuge ena vedane molu mihaka ekamuko amilliya timalna amilla nafsa sanakiya ta'rif ko madahako ehe mihun nobor molu mihakka dekkumaki diinuga adawa khilaf kame ehno to ade ehmi ma Allah kirit qur'an go wahi korabani fala tuzakku anfusakum yabami amilla nafsutaka ta'rif ko tazkiya no kurashe adi kirit qur'an go nisa surat go 40 9 ayat go Allah subhanahu wa ta'ala wahi korabani alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balil
balillahu yuzakki man yasha wala yudlamuna fatila manai timamenge amilla nafs tak ta'rif kura mihun kalege fanu deka wada gannawane adi kita allah ekalaange irada kurabbi miheka ta'rif kurabate adi kitemme kuda minbaraka bias evrenna be insafen kuraba hotte algon men kura kamegga algon molkamga waanama allah mola denodi gannawan detta adi algona ki ekamegga algonda she ekamuge aslu haggu libeni nuna me ekame kurumuga emme baaru veri fanatake ekan allah mola denodi gannawan ekamago algona amille ekamegga ta'rif kuram mediya fahariga haddu fahana ala eyobore bodoko ekamegge wahaka dekkidan ehnu to ade kuda kuda hadisa kiyala dena mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hayaplo abi bakr radhiyallahu anhu ge faraplo nibawe ge hadisa nabiyya sallallahu alaihi wasallam innabi majri hegda ashabe kalunge terein befulak ehem befulak salami dannawani ebbe kalako ane be kalaka salami dannawani ta'rif qurani ehin nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karabi wailaka tibayen halak hutte adi tibayen halak hutte gataqta unuka akhika tibage akuge karkonda lafiye ewa kihanu ba kamaka bimato tibage akuge karkonda lafiye tan kol kurin algon men aduive bahe me haru befulum beenun kurati ehenno to ega mane ki ehaves nurakka teri wahake ke dakkani ene ta'rif koppo madaha kiya sana kiya wahaka dekkumaki tibage akuge karkonda lafiye mihem vidalu wiye timfahar mihen hadis karabi timfahar man kana minkum madihan la mahalata yeba mihunge tere mihako kommehem mihaka ta'rif ko bas bunen jehijje kamaga wanama fal yakul fahe mihako bunashe ahsibu fulanan timanna ummidu kurame miyene mihako miyene kada mihaka kuma nunnama miyene kuri kame kuri mihaka kuma timanna dekeme miyene mihako miyene kame mihak kuri mihege gotuga ei gunewena gotaki ekutat tiba bunashe wallahu hasibuhu allahu emme mola denawodi gemba ilahi ehem bunashe adi ehem mone palgon men ebe bunanje allah ekan emme mola denawodi gemba eiru enage wahaka chaluwege midiye purihama wege midiye tibe fulananika gabul kureveto midakka wahaka me wahaka dekkumuge adaptakuge wahaka midani dairu algon men miharu faswana adabak gossa hawana adaba mi jehilani hawana adaba kiwes waram muhimmu algon men rakka tiriwanje he adabe algon men ge terega e adab taka algon men samalu nuweve adab tibage du tiba rakka tiri kurashe fahish wahakata kundur kurashe adi nube basta kundur kurashe samasa mizaj ge wahakata kumbes dur kurashe samasa qur'an ekam samasa wahakata ginave mikan kam rakka tiriwanje he wahaka dekkumuga nabawi irshade nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karawani laysal mu'minen nuwe bitta'ani anikaya zuwabuko ecchehi kiya miheka begenwane bala la'ani adi la'anede miheka begenwane ane mu'mina la'anede miheka begenwane walal fahish adi fahish wahaka dakka miheka begenwane walal badi adi nuba basta beenun kura miheka begenwane den alugon men ramadan mahek gawies adi enum mahekas mihunna chetukura ir phone mihar chetukurani faad go wahaka dakka photo ta punwa ehe mihin ekiyeki fahish wahaka wese bahure baytan ta dakka bay group takuwa ehma ei emme rangalu wahaka begen dane to mone bane timanne nubuna meti manna liunin hama lium veswani ena buni bhakate nun to algon men buna basta go terega kura kantata ho terega ekan lievi gen dane ehem bima fahish wahaka ki ei group ebis jamaat egbies baki faruda ko ane faruda ka dakka wahaka ekam go binames fahish wahaka dekkumaki adaba khilaf kame bay fahar majala bay mihun bay kahada fahish wahakata mihunna gule wahakata maja kurumatta dakka ule ei alugan men rakka tirwanje he kame lobeti akhun hama mi gota wahaka dakkamun dairu alugan men kura ituru kamen oy me kokkome mita tibi alugan handanan asi me bay fahar pokkiya da sissuala
එහෙම නෝත ඒක හදේ නෝත බයිපාර මේ මදල බයිපාර මේ ගෝස්කම කරනෝ කුරණි කුජ්ජාය මදා කොල්ල මොක ගතුන් කුරාකම එකමක හගීගතුක සිස්වාලා මේ සිස්වාලම කීවේ සංගල කවෙන්න බයිපාර වර බයි මීහුම් බිරුකණගේ තුරුතුරු වලාගෙන්දේ එහෙම නෝත බයි වීඩියෝ තබසෙවර තුරුතුරු වලාගෙන්දේ සිස්වාලා ගතුන් එහෙම මේකහල බස්තබ්බුනේ ඒ දැන් අලගොන මිසාලෙක ගොතුම් පොම්මිගෙන තිබේ ෆලොන විස්නාදනොට්ටක එහෙම් බය බුනේ පානේ එහෙම් බය බුනගෙන් විස් මේ සිස්වාලා මිෆදකමෙක් කරුම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි ලා යහිල්ලු ලි මුස්ලිමින් එම් මුස්ලිමක අනේ මුස්ලිම හලාල් වෙගෙන නුවේ අන් යුරබ්බි'a මුස්ලිමා අනකකෝ බිරුගන්නවාලා සිස්වාලා මිකන් කරුම් එම මී මනා කරපපවා කම හගීගතුක එකමුග සවබුන් නෆ්සානි අසර්තා e bahuri koppa bay mihun siswala biruganna walum goton koppa huri kankamuge terega ehem bima alugan men rakkateru wanje adi khassako miga mi anna wahakai ki du rakkateri kuru tulaki lobeti akhonne bara rakkateru wanje kame bara digu hadise ge muadu gufan hadisen alse onnane ekale gufan suwal kurabi suwalaka suwaruge wannane mihunna gule goton kurabi suwalaka jawab debamun emme fahum vidalwani tiba dulugo hipa tiba ge dulal rakkaatiri washe amsik alayka lisanak tiba ge dulal rakkaatiri washe de muad ko fana vidanone duwe ha muhim muhije misale kan namada zakata rodya mihuriha kama kin mulayek moy mokanta deenuge kuribos jihad kurun mipeda kangam hutta dulum miha kogganna kangam miha swargaya durkuroban heje ehinda nabawi irshad nikan adwasa wa hal yakubbun nas finnari mistakun narakiya battaleveni ala wujuhihim munu watan ellaleve wahaka illa hasaidu alsinatihim emihunge dulun hasilu kogganna kantattakum fahenun konkamakun hejje ewa miha munu wata narakiyan ellaleve kame miha ge dulun nuba basta bunuma nuba wahakta dekkuma mihun nallawne dinuma mifatakan kan kurmaki ehem bima miha ge huriha amale batil kolla kame namada zakata rodya mi huriha heukan kam kura miha ge amal batil kolla kame algon me wahaka dekkin uga dular rakkaterin wajje kam go wanawa ade den ituru adabege gotuga algon me nawala adabaki jadalu kuru suwab kuru bayfar algon mehiri haggu gotuga no bebe mehiri haggu gotuga algon hama bebe a suwab kurani ekam bebe mehiri haggu gotukka enge ti bebe ben men no dukuraka bebes benumane hama jadal kura mihem benun to bay paal demi hegge zuwab den haggu gotuko huri mihen nege vitaro eka hubunani timanne aneka hubunani timanne mihem wa halatan ade non to mifada halataka gule kuda irshad kiyala dena nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah timan kalege faanu jaaminu koddeme guarantee deme maneki guarantee koddeme jaaminu koddeme suwarugege algon me munani fendai onnama arimatin tibaya ve gekole kanduware kakatto liman tarakal miraa wa in kana muhikkan ei emiha ko zuwab kurun ena dukolliye neki haggu gotugo huri miha kamgo wiinamois haggu gotugo huri miha kamgo ena wiinamois ena jadalu kurun dukolli zuwab kollun dukolli ehen kama banama emiha ka be suwarugega fendaga ganduware lobete afun mi ganduwara algon men edem nunto ede kamgo wanama algon men zuwab kuruma jadalu kurumuga duruwandi mi nurakateri kam wafi baitin fi wasatil janna adi suwarugega medun tibaye ganduware livigen dane konka hada mehe katto liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan tiba dogu heduma duru heliwiye ei tiba samasa kura kamgo wiinamawes dogu heduma duru heliwanje he samasa kamgo wiinamawes bay be fulun algon menge terega mi hama war rangol hardana be fulun bes algon menge hunna unikame samasa kura redek gudoko tangkole itur kolla doge hadalani tedunum bahe bunani hagigutugo mi gohe mikamuge sobun miha aya e gellun takebege midani mikan kama rakkaterweja suwarugege medun ganuware milibeni ehema kiha muhimu kametto den nikan aduwasawa wabaitin adi ganuware be fi a'lal janna suwarugege matige darajataga suwarugege matige miheka ganuware libigen dane konka hala mihekatto liman hassana khuluquhu emiheki khuluqu heyo rangalu mihekam gawanama
khulgu rangalu mihekkamuga vechchikamuga wanama khulgu rangalu miheka emme boda beenum mumattaka mihage dula rakka teriwan jeheni mihage dulaki mihage hasile mihunna dakkuade echchaki ade algon men ge wagutu miharu hamam dati algon men nimmalamuge kurin ituru adabe algon bunne denan ei miistakunna mukhatab ko wahaka dakkairu boda venugatu me algon menge amalata baatil kollane kame rakka teriwan jehe kame tawadu veri kamaiku madumuli kamaiku madume teri kamaiku wahaka dakkan jeheni ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam khutba de bairu kame bayan kurabanama ekalege faanu bayan koddebani kalimayakun adi tawadu veri wa haluga edduha ko ekalege faanu khutba debbamu hadis kurabani wa inna allaha awha ilayya allahu timan kalege faana wahi bawa dabba fiye an tawadu tiba madumoli washe tiba bihu madumoli washe tawadu veri washe hatta la yafkhura ahadun ala ahad tiba mihu ekegge anekegge macca fakhuru veri ven kannashe ekako anekako macca boda vegen kanna manike anekaki dammi he aluganaki molumi he ehembi marangale nu ehmiyama wake miheku dakkolla migutan hadashe adi tiyaba mihun ebbe ko anebbe ka bagawa kon nugannashe ade algon menne ege madumoliko wahaka dekkuma ei fir'auna bes nabiyya sallallahu alaihi wasallam nabiyya musa alaihi salam harun alaihi salam dekalunna allah subhanahu wa taala kirit qur'an ko wahi korebi kike waqula lahu qawlan layyinan tiya dekalun ene mukhatab qurashe madumoli vidum wagate eirunne enage hitta pirukku verikam badike daani adi algon me member fan na mukhatab qurair khas ko kokko me mita tibi mami bas punelana mukhatab qurair algon me mukhatab quran jeheni riti ko nikameti kamuge fiyatir kokken ei kirit guruwanuga aswa irshadata adi member fan ge adavure aduharu ko jawab digenwan mamma gowali kokko gowali me yobure bar mamma mihiriye bune kamakunu dan ehemwima maam fan na mukhatab qurair podeti be fulum bies algon me mukhatab quran jeheni maam fan na bure adu maduko adi madu moli kamay ko duwa ke allah subhanahu wa taala algon men naki adabu eri kamay ko wah ka takka bay kam galebum adi algon men ge mi barakat ter majliya haduru emme be fulum ge kufa pata fuswa algon men ki suwaru ge wanta verin kam galebum subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته